This will be a bipartisan committee that is my hope, my desire, my wish that we speak with one voice. We want to stop trillions of American dollars from financing communist genocide and military modernization. The committee will work to prevent Amerika Avam Palatasının yenidən saylanğan rəisi Kevin McCarthy Avam Palatasıda Xitay təhdidiga qarşı Xitay İşləri Alayda Komiteti qurulğanlıq münasibəti bilan Twitterda uçur yollab, Amerikanın Xitayda davamlaşıyotgan irqi qırğınçılıq cinayətiga qat'iy qarşı turduğanlığını bildirgan. Kevin McCarthy 10 yanvar günü yollagan bu Twitterda mındaq degan: Cumhuriyetçiler rəhbərligidagi Avam Palatası Xitay Kompartiyasiga qat'iy qarşı turdu. Xitayga tayinishni axırlaşdırımız. Kommunist Xitayning irqi qırğınçılıq cinayətiga qarşı turumuz. Dövlətimizning xavfsizligi və iqtidarçılıq hüquqini qoğdaymiz. Kevin McCarthy 10 yanvar günü Avam Palatası Xitay Alayda İşləri Komiteti qurulğanlığını e'lon qilganda so'zlagan nutqida Amerika Avam Palatasıdagi har ikki partiyaning birlashib Xitay kommunist hukumatining dunyoga Amerikaga selayotgan tahdidiga birlikda qarshi turishi kerakligini, Xitay İşləri Alayda Komitetining bu jihatda muhim rol o'ynaydiganligini bildirgan. I've heard my colleagues on both sides say that the threat posed by communist China is serious. I fully agree. This is an issue that transcends our political parties. And creating the Select Committee on China is our best avenue for addressing it. If you want to end our dependence on China, this committee will investigate it. You want to protect our national security, this committee will work on it. 10 yanvar günü Amerika Avam Palatası Tashqi ishlar komiteti raisi Michael McCaul Avam Palatasida Xitay İşləri Alayda Komiteti qurulğanlığı münasibəti bilan bayonot berib mundaq degan: Xitay İşləri Alayda Komiteti bizning Avam Palatadagi Xitay İşləri Alayda xizmat korpusi ustiga olgan muhim xizmatlarni davomlashtirdi. Bu bundan keyin Cumhuriyetçiler ko'p sonli egallagan Avam Palatasının Xitay Kompartiyasini tahdid deb ko'rdiganligi va uningga kuchli diqqat qildiganligini ko'rsatdi. Amerika Avam Palatası Tashqi ishlar komiteti to'g'rida e'lon qilingan bu bayonotda ko'rsatilishicha, Amerika Avam Palatası Xitay İşləri Alayda Komiteti ilgirki Xitay İşləri Alayda xizmat gruppasi asosiga qurilgan bo'lib, mazkur komitetining yangi saylangan raisi Mike Gallagher o'zining kelgusi bir necha yilda Amerika Avam Palatası Tashqi ishlar komiteti bilan zich hamkorlashib, Xitoy Kompartiyasining tahdidiga qarshi kurash qilganligini bildirgan.